Yes, this is World Cup updates. Muri iri joro haraye habaye umukino w'igikombe cy'isi wo guhatanira umwanya wa gatatu. Umusore bita Kylian Mbappé aza gutsindamo ibitego bibiri biza gusanga ibitego 8 yari afite, yuzuza ibitego 10, ariko ntibyabujije gutsindwa bakisanga ku mwanya wa kane. Ibitego 6 byari byatsinzwe n'ikipe y'Ubwongereza. Jude Bellingham nawe warebye mu izamu, Bukayo Saka atsinda hat-trick, akaba akoze amateka gutsinda hat-trick ya mbere mu gikombe cy'isi. Aha, hari uduhigo twinshi dukomeje guciga. Kylian Mbappé acagaye kuba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, ndetse yaba muri gihe ubushize aba top scorer atsinda ibitego 8, n'ubu ngubu amaze gutsinda ibitego 10. Lionel Messi naramuka adatsinze kuri iri joro, ari nabyo tugiye kujyaho, araba inyuma ya Kylian Mbappé. Mu by'ukuri abafana ba Lionel Messi benshi nyuma y'uko Kylian Mbappé atsinze ibitego bibiri bisanga 8 yari afite akuzuza 10, abafana ba Lionel Messi bati rwose Messi tubabura utsinde byibuze niyo watsinda ibitego bibiri mukanganya cyangwa se hejuru ya bibiri, hanyuma ukaba top scorer cyangwa se all time top scorer, kuko kugeza ubu ngubu Kylian Mbappé niwe top scorer, all time top scorer of World Cup, ariko akaba arusha Messi igitego kimwe. Uyu mugoroba rero abafana benshi ba Cristiano Ronaldo ndetse na Portugal muri rusange na Real Madrid bari gufana ikipe y'igihugu ya Espagne, atari uko bashaka kwifana, mu by'ukuri ari uko bashaka kugira ngo Messi atatwara ikindi gikombe cy'isi, akagira ibikombe bibiri, bigatuma n'ubundi Cristiano Ronaldo asa n'ahasigara cyane. Ese nk'umukunzi wa Lionel Messi cyangwa umukunzi wa FC Barcelona, ku ruhande rwawe birashoboka ko ari aho ubogamiye? Urumva Kylian Mbappé agahigo ke Messi yakarekeraho ariko agatwara igikombe cy'isi cya kabiri? Urumva se yareka gutwara igikombe cy'isi agakoraho agahigo ka Kylian Mbappé kugeza ubu ngubu nka all time top scorer? Ariko ndazi neza ko abafana ba Lionel Messi benshi barifuza ko Lionel Messi yatwara igikombe cy'isi niyo ataba top scorer, kuko n'ubundi ibyo yakoze birahagije, imibare afite iramuvugira aka kanya. Hanyuma rero nimugoroba hari umukino wo gushirana nk'uko twari tumaze kubivugaho. Lamine Yamal yifuza gutwara igikombe cy'isi cya mbere, ndetse anakora agahigo ashobora gutwara na Ballon d'Or. Birumvikana Espagne muri rusange ifitemo abakinnyi 8 ba FC Barcelona. Lionel Messi yakiniye Barcelona nk'ubusanzwe. Abafana ba Barcelona nzi ko aribo bari mu nyungu muri iki gikombe cy'isi. Uyu munsi none harimo abavuga ngo twebwe turagaramye itsinde turafana iyo ngiyo. Hari abagiye batangaza rero, uwitwa Zlatan Ibrahimovic, dore ko amaze iminsi ameze neza kuri mikoro avuga ati rwose Lionel Messi, ubwo bushize yavugaga ati Lionel Messi araza kwereka akaguru k'Imana k'ibumoso Abongereza, biza kurangira koko bibaye Lionel Messi aza guhindura umukino. N'ubu ngubu yongeye gutangaza aravuga ati Lionel Messi n'ubundi araza akora amateka, atwara ikindi gikombe cya kabiri, abe umukinnyi wa mbere ubikoze gutwara finale ebyiri zikurikiranya. Hanyuma rero abantu benshi bagiye batangaza, n'ubundi harimo abitwa ba Thierry Henry, muramuzi yakiniye Barcelona ndetse n'ikipe ya Arsenal mu Bufaransa, nawe ati Lionel Messi ndabona afite amahirwe yo gutwara igikombe cy'isi. Nyamara ni Argentine twagiye tubona itsinda mu minota ya nyuma yabanje gusufura, ariko Espagne nayo akaba ari ikipe idatsinda ibitego byinshi ariko ishobora kukwima umupira 90 ikarangira. Reka twitege iki nk'abakunzi ba FC Barcelona muri rusange, abakunzi b'ikinyamakuru. Lionel Messi rero nawe yaje gutangaza abagenzi be bakinana mu ikipe y'igihugu Argentine, aravuga ati mu by'ukuri aba bagenzi banjye babaye baradufashije mu buryo bushoboka, baritanze, bakoze buri kimwe cyose bashoboraga gukora, twandika amateka, twatwaye ibikombe 4 turi kumwe, binashoboka ko n'iki ngiki dushobora kubyitwara. Aravuga ati indwanyi bagenzi banjye ntabwo mfite uko nabashimira, mu by'ukuri ni indwanyi igihugu cyose cya Argentine ndetse n'abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Argentine ati rwose bakwiye gushimira bagenzi banjye kuko bakoze byinshi bigaragara, kandi ntacyo mfite nabitura uretse gusa kubashimira. Niyo tutatwara iki gikombe cy'isi nubwo dushaka kugitwara, ariko bagenzi banjye ntacyo batakoze. Arongera aravuga ati Lamine Yamal rwose ni umukinnyi mwiza, ndanamukunda, ndanamufana, nshima n'ibyo akora mu kibuga, ariko uyu munsi zindi bubone mureka atsinde. Turagerageza kumubuza kugira ngo twirukane iki gikombe cy'isi. Bakaniye bavuga bati rwose tugomba kugitwara. Abitwa bakukurera nabo bati rwose iki gikombe tugomba kugitwara tukakisubiza inshuro ebyiri, aho tugiye gukira mu mwaka wa 2010
cyane ko twebwe twari tukiri bato tutarakina. Abantu benshi rero amagambo yacitse, ariko igikombe cy'isi cyashyushye kuko tike iragura umugabo igasiba amaguru. Uhagaze ku ruhe ruhande? Ndabizi neza ko abenshi murashaka ko Lionel Messi atwara ikindi gikombe, uretse abafana ba Cristiano Ronaldo bashaka ko Lionel Messi ataha maramasa. Ni igikombe cy'isi yaho ikipe y'igihugu Argentina mu bitego imaze gutsinda ibitego 19, ibitego 12 byose yabitsinze hejuru y'umunota wa 75. Bigaragara ko ari ikipe ikina mu minota ya nyuma ikagwana ariko ishaka gutsinda. Mbibutse ko kandi ikindi gikombe cy'isi gifite udushya twinshi, aho nk'ubu ngubu abakinnyi bazaba champion cyangwa ikipe izaba champion bateguye impeta za zahabu bidasanzwe. Byari bisanzwe muri NBA cyangwa se muri basketball yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impeta 26 zizahabwa aba champion bazaba batwaye igikombe cy'isi, bikazaba ari ibihembo bigereka n'ubundi ku gikombe cy'isi ndetse n'ibindi bihembo. Kuri ubu ngubu rero ikipe y'igihugu ya Espagne ihabwa amahirwe, birashoboka ko iza kwitwara neza kuri iri joro ikaza gutwara igikombe cy'isi cya kabiri, aho yari yashize imyaka 16 idakoze imitwe y'intoki ku gikombe cy'isi ndetse yewe itanagira finale. Ndagira ngo mbibutse ko ubwo 2014 nyuma y'uko yari yaratwaye igikombe cy'isi cya 2010 cyabereye muri Afurika y'Epfo, 2014 ikipe y'igihugu ya Espagne ni imwe mu makipe yari ibitego byinshi, kuko nk'Ubuholandi bwayikubise ibitego 6, harimo igitego cyiza cya Van Persie batahembye, nyamara cyari igitego cy'irushanwa bagahembye cya James Rodriguez. Birashoboka ko bamuhaye favori, ngewe bamufavorije nk'umwana mutoya iki gihe wari ukizamuka, ariko ngiye igikombe igitego cya Van Persie nabonye ari cyo gitego cyabaye cyiza. Namwe muzari kugishaka mu kirere, igitego yatsindishije umutwe nyamara asa n'uryamye mu kirere kuri passe yari ivuye nanone imuturutse nk'inyuma. Robin Van Persie cyari igitego cyiza. Reka mbabwire rero ngo Uwiteka bampera umugisha uzira umusozo. Ndazi neza ko tuzaryoherwa na updates nyuma y'iki gikombe cy'isi, tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Nizere ko wamaze kanda subscribe kuri Rika TV Rwanda. Kuri TikTok turahari, kuri Instagram turahari, kuri Facebook turahari, n'ahandi wadusangayo. Nizere ko wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Dukomeze kugenda tubana. Nshimira buri muntu wese tugenda tubana umunsi nakoze njyenyine, mugenzi wanjye ntawaye, ariko nyuma y'igikombe cy'isi we're gonna be back, we're gonna give you updates, kandi ndabizi neza ko bizabaryohera. Ndabakunda cyane, Imana ibampere byose, muhahe, muronke, mugwize, mwishime, mubyare, mwororoke, mutunge, mutunganirwe. Ndabakunda cyane, nta byinshi navuga. Nshimira buri muntu wese muri rusange ku byo atanga n'umutima we. Ciao ciao.